Evan loy var baş, sılav jwara hêvîdar mûtev başin. Mîvanê min hinek derenket meseleyên teknîkî em kamera mîvanê xwe hal dikin ama ez dibêjim serê kamerayê daxîne ez serê kamerayê bilind dike. Ji ber vê hêvîdarim çêviye îro jî bername me wê bi mîvan bimeşe li Rojavayê Kurdistanê PYD kongreya xwe pêkanî kongre bawer dikim dewam dike. Êdî çi hebe em ê ji mîvanê xwe bipirsin. Mîvanê me ji rêvebirên PYD'ye em ê îro mîvanê xwe bixin zorê em ê pirsên gelekî zehmet jê bikin hem di derbarê qedera Rojavayê Kurdistanê de em ê firqiya PYD û partiyên din jê bipirsin em ê hinekî me rêvebirek PYD aniye daye hemberê xwe em ê îro mîvanê xwe bixin zorê ka em binêrin çawa bersiv dide. Ama aliyê teknîkî êdî em wisa em ê bi singê mîvanê xwe re baxifin ka ez bînim ser ekranê hûn ê bibînin ez behsa çi dikim. Ez jê re dibêjim serê kamerayê daxîne ew singê xwe nîşanê min dide. Xuya ye li wê derê singa sing mücadele tekoşîn heye lew me ye. Îja mamoste bi vî şiklî me got serê kamerayê daxîne tu danaxiye çi bikim? Na meşî gerek ve meşî mamoste. Aha. Aha awsa beş awsa ez wisa dixwazim. Awsa dixwazim. Em jî wisa dixwazim. Mamoste merhaba bixêr hatî. Sağ be şabaş bû we û ji bo hemû temaşanên bernameya we. Gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te vexwandina me dawetiya me qebûl kir tu hatî bûyî mîvanê bername me. Îro em ê xasî 45 deqe bi hev re bin. Li cem we rewş çi ye mamoste? Halê we çi ye? Rewşa we çi ye? Wala rewşê hewayî ne baş e. Bes rewşa siyasî rêxistinî gelek baş. Rewşa hewayî li wê derê niha baran heye, tîpî heye, zivistan e çi ye? Normal qasî ku em dizanin rojava germ e? Hinekî belê rast e ev çend rojên hinkî rewşa hewayî tê gewrandin. Mesela bayê û brûskirnênekî heye. Bi rewşa wê rewş tê gewrandin bi rewşa siyasî ve girê daye. Baş e êrî. Em ê behsa meseleyên siyasî bikin. Rewşa siyasî li Rojavayê Kurdistanê elbet lê pêşî dixwazim behsa partiya we bikim. Niha ev kongreya we ya asayî ye ne normal kongreya we ya ne awerte ye? Belê rast e kongre me dihê. Çawa diçe? Wala destpêkê wek bi sêre da em wek Partiya Yekî Demokratî PYD em kongera xwe dihemîn li malbatê xwe şehîda li hemî pêk hatin Bakurjdatê Sûriyê li hemî gelê Kurdistanî li her kesekî azadxwaz em pîrûz dikin bi darxistina kongera me ya dihemîn li bacara Hesekê. Bi rastî jî hîro bi cûşekî mezin bû yani tevbûna berkên bi zêtirî hezar însan tev kongrê bî nav delege nav mîvan bi rastî yani ew hewakî berxwedaniyekî mezin yani hîro vekirina kongrê daxaftina rêzdar Esya Emdallah û rêzdar Salih Muslim yani wek dibên yani xwe darxistina kongrê di şert û zirûfên niha gelekî nazîk ew bi xwe tê wateyekî yani berxwedan berdewam e û heta kêlîkê dawî ye. Kongre we îro bi dawî dibe yan wê sibê jî dewam bike? Niha gûr wek dibên projeyên pîşê me em ser nîqaşê tên çêkirin dera bêguman ê derbas bike heta siva jê derbas bike. Hûn li bendê di rêveberiya PYD de guherînên ciddî wê çêbin? Wekê keseyetiyên nû, rûyên nû, şaxsiyetên nû wê tevlî PYD bin em ê bibînin gelo? Belê PYD her tim di roja xwe ewil de û heta vê kêlîkê tim di gewrandinê daye. Tim bi rojevê raye, tim bi heta di milê xwe hêndirî da di milê xwe derva de jî. Yani çi milê xwe wek dibên nîzam dexilî bi zimanê erebî pardon dibên yani û her wiha di milê xwe siyasiyetê dere de gûr rojev gûr siyaset heye lê di xetê xwe stratejî û siyasî de jî ew tê da gewrandinekî zêde tune lê wek kesayetên kar bi rêva birin wek dibên destdayîn bi hev re alkarî der bêguman wek PYD ev her tim serkêşiyê dike. Mamoste wekê PYD niha rêveberiya temamê Rojavayê Kurdistanê dibin kontrola PYD de
یان اون ارک خشکی دیگرن یعنی اون تعلیمات خواه که پارتی ریوبریه هرم نها چقاز ده دستی ودایه دبن کنترول پارتی ودایه ما مثل بدرانبری وی به چند روزا سال وگر ششمین بی یا راگاندن ریوبری خاصر با کروجرات سوریه بگو من پارتی در وی پارتی پیدی هر پارتی که هیرو به سیاست ریوبری خاصر با کروجرات سوریه سر اره کریه دبن وی سیوانه دا جیه خادور داده گره و هم جو پارتی پیدی جیا مجی یعنی هم جیه خادور داده گرن وقت پارتی پیدی جی ارتاق به همی وقت بین پارتین دموکراتی پارتین جبو گل سوریه خبته جبو وکوی جبو عدالت جبو براسیر و روش سوریه در باس بکه روشی که دموکراتی و آزادی خواست پیدی ارتاق به گل پارتی را و ریخستن را و تفگار را و گور ویجی یعنی به هفرا کاری که هلبشتون تکیلیه و به پارتین دن این دنوا پیانکی ده چوایه یعنی آلیه سیاسی و جالیه دوستانیه و یعنی اون لحف دکن به پارتین دن یک کرتره یا ناکوکیه و جدی هنه اونجمرا نابیشن نه بگو من ناوی خاراتی پیانکی پارتین یک دین اجتماعی کردی بگو من وی چانا دبو هفتیتین به پارتین وقت بین سیوانه قاشو انا کسی را داندونستاندن چه دبو لوقت ده ارتاق ما پیکات ما عرب هنه سریانی هنه آشوری هنه ارمنی هنه ترکمان هنه به همین پیکات این سوریه یعنی اف داندونستاندن چه دبی نتنه پیانکی سیوانک بی جبو هفتیتین سیاسی به وقت ما گوتیه به يعني مقابل بأنا كثيرة بو ليه وقتين سيوان بارتين دبن سيوان الريبابري خاصة بن سيوان مسجد داندون استاندون مرتاق بروجينا يعني اف كمانته بين كو هم بحث كن وكي عسوري سورياني ارمن يا جي ملت عرب او تين دنوا بارتيا ودا جيت گرن يان سازي و دزگه هوان بارتي وان هنه هم بوارا دنوا هفكاريه دنه از تکیلیه و وان كمانته و مرختكم نا دست بي که وقت بارتيا پیده يعني براسي همي پیکات سوريا تيدا هنه يعني اولا ما اندام مي پیده پیکات مي عرب هنه پیکات مي ارمني هنه آشوري هنه ارمني هنه هر وقت ترکمان هنه افجي نمبالغه حقيقته يعني ايرو الكونغري حاضر بينه و باش زانن و لسر راقاندن جيبكن وينا هاتن بلاكرن وزاتر دنوچه دا جيته نقاش کرن داره يعني هر کس وقت بين بجلو بلگه خاجي حاضر ببين وقت پیده هندری خواده همی پیکات خواه کس وقت بین به باوریا خواه به پروژه نتاوه دموکراتی پروژه براتیا گلا پروژه ریوبری خاصت ده وقت پیده دا ده سیوانه دا خواده بینه جه خواده دا برحت و وقت بین انسان آزید خواه وقت بین کس نجبو آشتی جبو وقت بین پروژه سیاسی خواده دا بینن لی ده هندری ریوبری خاصر دا وقت پارتین همی پارتین مگوج یعنی بابت چونی پارتین وقت بین سیستم ریوبری خاصر لسر اره دکن و پیمان جواکی لسر اره کرنه بگو من ام ارتاق پروژه نه و ده پروژه داجی ام گاو هفرا دابین و حتی پیکات می عرب پیکات می آشور پیکات می ارمن ده گلک شهید خاجی دهیرو دناب وی تبگل شهید منجی یعنی دهیرو با کروجرات سوریه برچابه یعنی ما مست ترکمن که هم بحث کن حقیقتا هجمارا ترکمنان زده لروجاوی کردستانه یعنی چه چید به ترکمن اوسا ناویان پر زده تی بلیف کرن دی ام جدر و هجمارا ترکمن ام پر زده نابینن چقاس هی نفوس وان لروجاوا نه ممسه بدران دمین ترکمن ام بحثا ترکاناک یعنی کم بیجاب داخل ترکمان جواب بیکاتین گل سوریه ابیان یادن اولا می ترکمان هنه برکین اجماعی وان ام تجار وقت اجماع ناگرند است وقت بین اجماعی وان کم زیده و نام بوسام دگرند است وقت فراسات قبیل کردن ریوبری خاصر بلکه کسی بجی بلکه دو کس بنجی بلکه ده کس بنجی یعنی گور وقت فراسات نیزیکون الپروژه و هیرو خطوه ارتاقی بینه کسی مثلا وقت اول می آشور هنه اول می ارمنی هنه یعنی ات خازن وی و اینه یعنی هر کس وی زانه وی مبالغه کردن هیرو با کروجرات سوریه و دندری پارتیا ما وقت پارتیا پیده یا دیرو کاوه تیناس کرن پارتیا شهیدا تیناس کرن به همی پیکات انگل سوریه خواه ایرو ده 2011 حتی روژا ایرو دا طایبه جی دنبه بین وقت کریزا سوریه یا جی شورش با کروجرات سوریه نوزدی تیرمه
هیرو هر کس به حقیقتی دبینه وقت پیدیش ده 1300 دا دم رژیم شامل سر پیا وقت پیدی حتی روجا ایروجی سرهلدانا روج آبا یا بنابی قامش رو تناس کرن و هر وقت گلکی وقت به مرحله در باس بی پیاده همی خواهان جواکی همی گل سوریه همی وقت بین بشه گل سوریه بویجی یعنی پیاده وقتی هم دمید بین ترکمان یا بین آشوریان برمن اجمار بیتر وقت کسی جدیه وقت کس جدیه وقت گشتی جدیه ای فراستا ایرو براتیا گلانه تا دموکراتی فراستا وقت به هفر جیان کرن بن سیوانه کی دموکراتی وقت هفی البته جی هر کس که یعنی آباکرنا منطقه د چارچوبه پارادایگمای نتیو دموکراتیک ته اون هول ددن و پارادایگمای د پراتیک د پک بینن نه ادیس د بیجن بچاوه دروا وقتی هم لکرکوک د نرن لباشور کردستان د نرن تاثیر دولت ترکیه گله که هیل سر ترکمنان و داره لروجاوا افتر سوفکاری و تونه کو ترکمن بکوین بن تاثیر دولت ترکیه و تکیلیه و خراب بن یعنی ضرر بدن و سیستم و یا هی یا ایرو نه وقت باجار ادلب عفرین عزاز مارع جرابلس راعی اف داگرکاری دولت ترکیه دوی باجار نادانه و کسی کومن چته کومن خافروتنه جبو پروژه ترکیه لهرمه مقاش و خوابناوی سوری جمعات کن دناب واندا جی کرد جی هنه عرب جی هنه ترکمان جی هنه اف ذاتراتن فروتان کسی نه لسر وقت بین بن سیوان ریوبری خسر بگومان اف دین ایریش دولت ترکیه به چاب خود بینن هر کس گل الورجیان دکه اف دینه حقیقتا فاشستا ترکیه دینه ندشکی و شرطیه و هر کس من روزانه تهدید دولت ترکیه سر به هرمی برچابه دم طایرین کشفی بن یا جی تو بارانه کی به سنور نه جن نه زاروک نه وقت بین کسی تمن مزن دم دیگه نابه اف کرد اف عرب اف ترکمانه هرمی دخوازی هرمی گشتی تنهی بکه اره برکین به پیشنگی گل کرده لی ام هیرو دروجا هیرو دا همی پیک هاتن لور به هفرا و گاوه داون به هفرا دمشن راسیا دولت ترکیه دینه کسین سوخور کسین خافروتن درد کبن و تنگرتن و کشف دبن افجی کیه هیرو دمه همیزا گل هبه جری خستن خارا هزا خای لشکری را هبه بگومان دولت ترکیه هاول بته حرتم هاول بته نه تنه دولت ترکیه رژیم شامش ایرانجی روژی و هر کس که پروژه خواهنه دخوازن یعنی باکو رجلات سوریه و ایران بک رجاوای کردستان و ایران بک شربیجی تم هاولدان هنه شر تایبت دبه شر نازیک دبه و هر وقت دبن گلک ناو مراله دکی ماموست 11 ساله 12 ساله جالی عسکری و روش روجاوای کردستان لبر چوایه سرکفتنه کی گلکی مزن هه د تکشونا داعش دجی و حتی نهاجی هبونا هزین قصده YPG اول بر چوانه لجالی سیاسی و هنکی ماسی خویات کج دروه یعنی 12 ساله هون چما وکه پارتی وکه لنگ سیاسی هون چما نکرم بر ریوبریا شامیر تکیلیه که دیپلوماتیک داینن چاره سریه کی ببینن کریزا هی هون چما نکرم بر این دیپلوماتیک حال بکن آستنگی چیل پیشیوه ایوه وکه پارتی که ماسیوه هنه یان شرط و شرطین دنیای دست ناده روش چیه؟ چما چاره سری چیه نابه؟ شام چما بوارنا که بناوا دیالوگه گلو زمانی و توجه گلو که ماسی دوه دایه مرخت کن نه اگر امراستی دولت زانبن دولت نتو به چه ذهنیتی هاتنه یک آل یک زمان یک وقت بین شکل کن تجاره گلال دور خواه قبیل ناکن نه دمه گل سوریه طایبه چی همسر جغرافیا سوریه بحث بکن سوریه دیروک خود تین آس کرن بری رژیم شامی وره رژیم بعث هم نبین شامی جی جبر هم دبین شام بکن هم شامی تمابار دکن رژیم شامی یا رژیم بعث دولت بعث حرتم د سیاست خود کسی قبیل ناکن دیروک ویش مراده بی دیروک دولت نتو دمه دولت نتو تجاره یعنی چاوا به چه شکلی هیرو دمه داندن ما مستجد که نابره تدبیجی قبول نکه لبله عینی باس لعراق ریوبریا کردان قبول کرد
aynı bahse aynı mantıkı çimal Suriye kabul nake. Na امی ورن سروی بس دسبیک از وید تمام بکم رژیما طیبه دم بعض حاطبی سر دزداری سوریه و سر سلطه دگون حافظ اسد حتی کروی یا بشار حرتم وقت بین بریار در قسم سوریه درادا تنه گلن يعني قلب طيبه جبو قال كرد يعني قال كرد جوان دلشكري دا كار كرنه ديروكا سوريا دا و بازانم نويرين دستي خدا كسكو سورة تكران دستي خا د نوروز دا نويرين شاهي خا بكرانا ما قالوا ابجي نه قال كي خدي تشكريا اب زمانك حسن دبم از ناخذم تكم زمانك اكاديمي وفلسفي وكور در جبو تماشان هجا نه راست پر حد واقفه شو تماشاوان مجي اخافتني راحت حزدك نه جبو ويجي يعني نا هيرو ريجيما شامل سياسات خابيليه هيرو دمي بكمبرا عربي تشكرن بچرنگي تشكرن قال لي عرب شكرن قربان قال لي كرجي بقربان لا تاني قال لي كرجي بقربان وقال لي عرب جي بقربان تاني وقت بنجبو طائفه كيبي يجبو رنگي كي خابي وشكل نا ريجيما بحث عراقي وبازان نكوكي وان وشامي وبرابي يعني بين بحث عراقي وبحث سوريا نكوكي وان قال لك هابين وقت بين وينين صدام قربو بحث اسد كيرو مالباتا نكوكي وان برابي يا دنجي باشورجي يعني قال لك قربانيين مازندا قربانيين مازندا نعم نكمل من السياسات نا سياسات باشور بچرنگي بچ شكل دره او بحث كي دنا او نقاش بلكي فرس ندن بن او بس ليه عم جبو بحث دبن بحث سوريا كسي قبيل نذكر نا اما هاري داويه ورن خمسه بدران ده حيشتي نيسان ده 2023 ريفبريا خسر مبادره جبو چارەسەریya کریزا سوری پیشکش کرد و بری ویجی گلکی به مبادره جبو حمی وقت بین عالیین وقت بین چه هندری سوریه چه دروی سوریه ما چما نابیسن ماهیرو زاروکن باکورو جلات سوریه ما قالوا شهر الانبار 10/14 يجي نال عفرين تشتي دبيل ادلب هيرو بيجي تروره العزاز تشتي درد بين آلات تركيا صورت پاچس اردوغان برد ترکیه نداره ما رژیمش بحثوی نابینه ببینه چما بدنگه چما گاف بر بری خاسر نابه جبر مصلحات خاو ترکا و روسا و درای خراب ده دولت قومی و صادف کرد حتی نه نکنه یا نکنه و جرأت بکی و گاوه بابه انا مبادره ریبری خاسر ده 8 نیسان ده 2023 بو رای گشتی دی سراغاندنه هه و بری ویجی هنه و هری داویجی فرماندار گشتی قصد جنرال مظلوم عبدیجی و ام وکیلینش به هفتتین به هر کس کیرا و ضمن واجی ترکیه لی به هفتتین که به چه رنگی؟ به رنگی که هیرو براسیجی دیروکاته برخدانیاته بدل انت دایه یعنی نه ما گلو وای ناسنامه سوری برکی مگیا ده ما دلی خود خازن مدکن سوری دلی خود خازن مناقص سوری دلی خود یعنی اف سیاستی که اف تیمه شانده نجبر زمان توجه زمان حشکنا پید برنامج خواب سیاسی دا بر هر کس دیفه گره جبو کردستانه جبو سوریه تایبت زمانی که پر زلاله پر آچق جبو هر کس که لی دولت قومی وقت من اثر بیت هگز که تن خواد بینه تن سلطان خوازانه جواک نابینه جواک خوشبو خواه خطر دبینه با اف دیروک دبه نه روزی که نه دروژن 5000 سال دا دکشینه yani öyle mi diyeceğim mesele ne kapasite ya PYD'ye mesele karakteri rejime bazı relber hevditinan digre relber peşketine digre yani ji relber çareseriye ki siyasi digre az bejibin na kesne Suri demokrati galek تفكر سوري ديمقراطي انسان براسيجي سوريا حزدكن جوالاتيه سوريا حزدكن برهنه باجار حمصي انا حمي انا لاطقيه انا شامي انا لحد درك انا اللي اشتيتي ما شوندن شيء يرو سياسات انا اردوغان درد كاد قلت ازيل جامعه اموي الميكم وروجانا قلتن خراب البشيره قلتن بالترور بناف ذكر بس وقت بين بصفح بناف ذكر بحرتش خراب نفكر نهاد چما روشات گاوراندن جبر هیرو باکور جات سوریه بر گافن براسی مزنجی داره
بو امید داندن استاندن چیکن هکان فیدان روزانه سراغاندنه ج وزیر راغاندنه پرت سراغاندنه هر روزانه وقت دبن گوتن وقت دبن به زمان عربی دبن افد مغازله دک امید تن هدف چیه آرمان چیه شام میشه به وی ذهنیت بمشه آغاز رژیم باس بمشه او زراره بکه ای تمن کی مزن بده جبر گل سوریه راسیا دولت ترکیه زانه دولت ترکیه دزن معمل حلب دزن جی دیروکی دزن جوان سوری ایرو لترکیه دا دبی معملنا دا 15-16 ساعت و نورمال اردوغان هیرو به تجارت به ورق کشبری ها دکه به قامپا دکه ده قامپا تشتین قامپین بن سیوان دولت ترکیه چه دبی لعفرین هیرو گوراندن دموغرافی بری ویب چار روژا گنده کاخره دمی جنا سرلدان را کر لهمبر عقلیت فاشیست یا ترکیه کومن چتای وی چکر همشاتن و همزاتن قاشو و نافنه خراب شد چکرن هاتن گود دور پیچ کرن انسان کشتن روزانه کشتن چه به طالان کرد چه به شوطاندن چه به هر چی خراب چه کرد اب نتشکی و شرطیه ل دنیا چاوه ما مثلا بدر دنیا اگر بخوازن ببینن نهاجی چلکن سیاست دولت خب کور دکن کار دکن لال دکن جبر مصلحت ماشي مصلحت وان سر چیه بر هر کس به جانبه لسر خونه گلایه سر خونه جواکه اف ناكوتن ان اماتن سلوغانا دبن مبالغه دکن حقیقت دولت نتو مصلحت وانت مشاندن ایرو ترکی پروژه خود چیه میثاق ملیه جکرکو حتی حلب دفکره حلب جنتن وقت باجار حلبه ویرا حمص ادلب همه به باجار گشتینه سروی کار خواده که برای میثاق ملی بین ها که قاوری ناف چیه اسیتانه سود چیه و ناف ندنن روس دو ارتاقن ایران ارتاقن حتی ارتاقن ما مستمعین علیکو از بحث پارتیا و منهاج برکو هل بجارتن تونن الجمعه tabii şart و şurtên jiyanê mesele siyasî ne yani hil bijartin bi şeklekî çê nebiye em çawa bizanibin ku gelê Rojavayê Kurdistanê yan jî gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê piştgirî destek dide we em çawa bizanibin yani asteya piştgiriya gel ya ji bo PYD em çawa bikaribin bizanibin yani hûn bi wê qenaetê dane ku piraniya gelê Rojava piştgirî dide partiya we ji we hez dike gel نها وقت پارتیا ما د کنگره خود ده دایه ان گوراندن د ملی پروژه سیاسی در و ان گوراندن اف وقت بین مجلس اندام درن اوا وقت دیتش کی اندریه دبه لی وقت گل در و اید چاوا پناسده کی چاوا نزیک پید دی پر قولای نورمال انا بر هر کس تک بنوچه هیرو مشی کی گرسایل حلب چه بی تاخن شیخ مسعود اشرفی اف 4 کیلومتر بچوکه دور به همه سایتارای دولتی هنه به همه وقت بین شاخین خالص سرانه ایرو گل لور لسر پیابی گل درکت لهمبر چه لهمبر وحشیات دولت ترکیه لهمبر سیاست دور پیش کردن اف یک دو دمه هیرو هزاتای عسکری نه از بس پارتیا ودکم گل راد به گل خودی المافی قدرت که اما ام چوا بزنبن کو گل پشکری دده و یا ناده و هون از بس مشروعیت پارتیا ودکم پیده نه پیده مشروعیت خوش گل خودم اب یک دو پیده ده هیرو دروجا خود ده کریزا سوریه دام بحثی بکن ام بحثی بری وی ناکن دوی چند سال ناده پیده هیرو ده پیشکشیا بگوین پیمان جواکی دا هر واد ریبری خسر دا هر واد همه قاد جواکی دا ده همه بشن جواکی دا جو کومینه که دا بگره مجلس بگره بگو ما که ماسه چه دبن مرا وقت دبن خوابش بیچا خوابه نشیره که ماسه چه دبن لیکه ماسه چاوا چه چکرن ام راضی ناراضی هیرو دمه انسان خراب انسان وقت دبن نفسه ضعیف خازن وی جواکی و ایران بکن خراب بکن لحر درکی های نه تن الجماعه ل حمید دنیا ویتشنا در چیدن بس لی وقت پید د پروژه خدا هیرو د سر پیا مایه د پروژه خدا و کنگره خدا ده همین بدار دخینه ابته واته گل لپیشگیریا گل شهیدا لپیشگیریا پارتیا خواهد یادنجی ابجی برا ابگن هر کس به زانه بیجی اما لا ما مستشفى كنت بيجي
14,000 شهید و برکی زیادتری 20,000 بریندار زارو که به گلی چه بی اف کوچه بی پیشگیری پارتیا وقت نبستن پیدا ایرو مگوت ارتاق مجید رهبری خسر دانه ارتاق مجید سر بیا خیانه ارتاق مجید پارتیان سیاسی نه تفکر دموکراتی نه تفکر جنن تفکر جوانن هر کس که ایرو بار به هر رو بار را کرد نه تنه پیدا را کرد هر کس به باری را کرد لی پیدا اگر پیشنگی دکیش بر پارتی شهیدا جبر براسیش هیرو فرماندار خو در ریزه یکی دا شهیده هری داوی اول یسرا اول زینب ساروخان اول عنتر اف گیره به بریا پیدا بین جبو گلی خو فدایی بین روزانه دوید چه دبندر نها روشا روجاوای کردستان چوا کوند بیجم و لوی درینه او اوسای اما لاوروپا پشکریه که پر مزن جبو پیدا نبینن فعالیت پیدا لاوروپا نهاد کی جان آستیدانه یعنی چقاس کوملی و لاوروپا هنه خلک می روجاوای کردستان هاتن اوروپا تجیبونه او لدوره و چقاس کومبونه پشکری دستک دتن و یعنی های وجه فعالیت وی لاوروپا هه که امین علیکم نه د کنگره دهنی ده دا شاندای که اوروپا جی تب کنگره بیه و براسی جی او جی نقاش چه ببین داندون استاندن که ماسی ملکونه لکدامت تمام نگیریه در او مجار نقاش اینه بگومان که ماسه چه دبن بگومان جارنا روشا سیاسی جارنا گرم دبی آورده بی و جارنا جداته و انسان جی هیرو براسی جی دی سیستم دولت دا دی سیستم وقت دبین راسمالیت دا دی سیستم تی مشاندن جی وقت دبین جارنا زحمتی دنیا جی دی پروژه خواهی سرکه دا دی خط خواهی استراتیجی دا لیکن جارنا تی داوده بی لی بگومان هیده افسرو که پیدا تف کنگره لوزان بی تف گلک کنگره لأوروپا بی گلک پانل جیب دار کتن اولدان براسی جه ام گلک خواه حمیز بکن لحر داره که دبی کد بی بر لأوروپا دبی چل دروا دبی دروی ولاد دبی چل اندری ولاد دبی لی پیشنگی جی براسی جی انسان هیرو دبینه لی هیرو دولت ترکیه به همه شرط طایبت دنگ چو دنگ ما خواهی دیرو که خواه دیر بکن مشانده ما مستعدوانا چما بحث دکم نها لروجاوای کردستان لنگ سیاسی لنگ عسکری وقتی که هم دبینن لنگ عسکری تم لپیشه تم لبکی دچاپمنیه دا زیدتی آخفتن پارتین باشور کردستان و که یعنی که دماتی روجاوای کردستان بقصد را زیدتی رفدیتن شد کن لنگ سیاسی و سال کلی که دمینه جبرویه که گلو دبیجن ام رخنه بکن ام رخنه نکن گلو تشتی ام نزانن هنه چما لنگ سیاسی در ناکه و پیشه لنگ عسکری در دمه هنک اوه نه دمه قالیسان او تحالف اجبو شر داعش نزکی حشته دولت برکیم تیدا کن بین و کوبانه پیش کرد و برخودانی کوبانه گیش آسته که روژه که یکی مجدار بی روژه جیانیش بو کوبانه اف ملی لید ملی سیاسی دا اگر چما وی گاونا ندین مشاندن ایرو سیاست و دین مشاندن او رولی که مازن دلیزید ترکیه هر دم لبازار دا لحر داره که وقت بی تنازلات و دیدنه تنه جبو چیه؟ جبو وقت بی باکروش داتی سوریه نگین آرمانجی که خواست سیاسی و چه نبی گلک ترکیه گلک بیتا چه کریه پر جار خواگاندی روسیه نکوکی ناوار ترکیه و روسیه دیروکینه ناوار روسیه و ترکیه و ایران دیروکینه یعنی کشتن سفیر روسال ترکیه و خستن طیاره روسا سیاست بازار تیم مشاندن تم جاری که گاوه چینه گوت اثرش تکز دکم تم لسر کت مشاندن سر حسابی گلات مشاندن گلچ کیه پروژه سیاسیه سیاست چیه گله جواک اینن الجواک سیاست خوابه که تم عالمین چواد دن ما فکره از برتابه بفکرم افکی دولت وسط بفکرم مصلحات ترکیه وسط مشاندن ترکیه جبر به دمر ببری خسر گاوه که داوید دملین داندن سیاسی ترکیه دیر خودگینیه دمی کرم که مادی و حتیش که خودگینیه جبو وجه وسط مشان افج لهاف نه حجت افج گرک چه به ام اصلا برخودانی ها مدمینه اصلا تکوشین ها مدمینه گرک ام دویدا نه ده مبدأ دا گرک تعویض تیتنه من سیاست دا داندن استاندن به همین پیکاتن تی مشاندن در
هيرو دمي انسان ليمن للسودان لحد درك فرنسيجي هيرو بروجه ياجي دردكن ليه امراضين ازين جار كده سبب سلطه ياجي دولت انها مصلحته خاد بيد ماشي وقال لك بيورن تشيبين قال لك بيور تشيبين انا السويد ما مثل السويد جبو درباس ناتو ببي بري درباس ناتو ببي داندون ساندن استكي هري بلندابي اجبو درباس ناتو ببي فيتو تشيبي فيتو تركي تشيبي او ميناكا وقال لك دولات اندنجي كرك بي زانبن يعني هيرو دمي بفاشستا تركيا دبن اورتا زاروك متين كشتن اوروبا كرك بي باز زانبن دولات هيرو تركيا دو زانبن ام بالعكس قاد دريا برنامجه وای ما مستبدران ام بانگاواز وقت نه بانگاوازی دریه ما داندش هر کس کی را فکرین جبو پروژه کی دموکراتی و کهوی و عدالت دریا امرالی کرم کن لینا خازم تاني بتشتي ماشين بالسياسات وقركرنه ملي چاندي ديرو كي واو ديرو نتش كي بشرتي ايدي جاجي غشيم نما جاجي زانه دبينه ما مستحيل هركس دي هركس هاي جي هي قابل سياسي وقتی خاصه نابه كلام كده يعني دي هركس بيد زانه وحتى دولتها تركيا دجمناهيه خويا لهمبر كردان بدومينه لروجاوي كردستان حضور آرامی چنابه او تم ورن ارش بکن سرگل سر سیویلان او بنسازی هلوشینن او راستیه که لی قانالک دیالوگی هون بخواه نکارم پیدا بکن به ترکیه را به حکمتی را یعنی به شکلی که جبر که پیدویا وجی پیه یعنی هون بریا ترکیه هون دکارن زخت و زور ترورا لسر گلیمه ای عفرینه بتن سکناندن يعني ريكي ديالوجي قالوا بلكي جي هي هم نزانن قد تنه يعني بدولة تركيا چونكو دولة هر چند دولتكي ظالم بجي زمان قده صالح مسلم و خوان تركي خالشا صور جرارا خست پیش نیاز لصالح مسلم و پیدا کر قالوا ایرو مرو نکره وگره وان روجان و هن ری و ری بازان پیدا بکش بو دیالوگا بدولة تركيا ممسته ما مثلا بگومان يعني هيرو داندن ساندن دبلوماسيات جواكي هول پیش مینا که ویجی از بیم شر دیرزور دا فرد سر مسئله عشیرات شغلی و همه عشیره لهمبر قصد لهمبر ببری خسارا کن برسیف چوابی همین شیخ عشیره کرد و عرب داخیانی وان در کتن گو ام تشگیری خواه هزا خواه لشکری دیکن قصد جبر حقیقت ناس کن دملی ما و جواکی دبلوماسیات ما جواکی درادا او تیمه شاندن شه هندر دبی چیز ملی ما در واده بی یاد دینج از مینا که دینج بیم نا حمله اجبو آزادی فیزیکی ریبرا بلکه هفته دولتی دست بیکر نا بلکه 100 دولت درست کرد کسایت انتین ناس کردن فیلسوفن کسایت انتین ناس کردن هر کس بیش گید ملی جواکی دکی بس دمید بیم ملی دولتی دام بگو من مصلحت تیمه شاندن قنوات نوک بین داندن ساندن دریا درار هنه نتنه تجاره وقت دبی نه دشمنتی کی تم حرتم و نه دوستانی کی حرتم لی مثلا نا رببری خسر دو 8 نیسان دا دمی پروژه جبو داندن استاندر نقاش جبو گل سوریه پیشکش کرد اف نه فکر نکرد اف نه گاون و وقتی دمی فرماندار گشتی یا هیزا عسکری قصد دمه دبی ام داندن ساندر هر کس کی را وکیل دم نوانج ترکیه اب نگاوم قالوا ليه دخازن ام بين هر ام تسليم دبن اي هر تشتكي ما جوارا اي زمان ما اي تشكي ما اي ناصلمه ما هر تشتكي ما جوارا ويا ام عميل بن يا ام عسكر بن يعني انت اراده بنابه جبرت نا ازواج انسان كي نا وهر کس کیجی ما رب العالمين اشي كلمه في زمانه دايده بهم ما يجي اراده رب العالمين ساعد تمشي ما تشمم بتش حقيقتي ما بكوجتي متناي بك نا اري او مساله كده او مساله نتوي اكردانه او مساله كتنه دولتين داغر كرن سياسه اوان هي نه سياسه اوان جي ديرو كوانتي او مساله كده انا ام دخوازم باسا پی بكم يعني پی دكيجان شرطان دا دكاره پیش كبه مثلا تکیلین دولتان البته سر منفعتی چی بی اما روجاوای کردستانی جی اف 12 ساله و داره حاکمیت دستی و دایه رببری دستی و دایه دولمدی روجاوای کردستان هنه
هون وک پارتی هون کارم بکن نو حرکت و نشان دنیا عالم بدن که اگر بواره بکن نو تکلیه اگر بواره ببن دوست و منفعت وانجی چه ببل جمعه یعنی تشتی که هون ده بردیل دیپلوماسی ده بردیل دوستانی ده پیشکشی وان انسان بکن ما تونه البته دولت تک منفعت خواه بگره یعنی دولت دن اوه مثلا دیسا به پارتین باشوری راجی البته اویجیش بو منفعت خواه بواره بکن تکیلی منفعت وان تونه به اوی چما بکن تکیلی تشتی که هون ده بردیل وانا ده پیشکش بکن هون چما بخواه آوانا کن تمام نه بس جبو ام سراس بکن يعني حرتش ندسته ماده ام ورتاقن ام جي پرچاکش وی پروژه نه مگو در وای ماجی پارتی نه تفکر نه اما پارتیا هری مزن پارتیا هری بقوت پارتیا ریوبر پیده ام پیده ناستکن پارتیندن قسمه کی وان سمبولیکن قسمه کی وان کی نورتا پارچاکش ریوبری خساره پیده پارچاکش ریوبری خساره ورتاق هیرو پروژه به هفرود ماشینن لی جبو برسیوی پرسیوا مامستم نه بگو من داندون ستاندن حل بد هر کس جبو مصلحات خانی زیکوی ام چاد بین جبو جواکا ما جواکی دموکراتی جواکی اخلاقی در به هل بد پروژه ما ام سر وی گاو دکن و دریه مجی داندون ستاندن وکیرنه افجی گاونا تیم ماشوندن دری سوریه داشته ماشوندن و در وی تیم مامسته گوتنا کو دریه مجی دیالوگی را وکیریه پرکی فهمجوی گوتن رانای خون چما ناکه و نو حرکت جبو کو زورا دیالوگی الخلقی بکن خلق چما وره بواره بکی و دیالوگی بدوی خلقی بوه تونه بدوی و بخلقی به دوستین نوه اش بر بید بیشم یعنی تشتی که هون بکاربن پیشکش بکن دبه دستی و ده به دبه آبوری به فابریقه به رازنبری به نه مثلا کارسازه که مزن این ناونتوی گلو چما نایل روژاوی کردستانه بواره ناکه به تکیلی و بواره لوی داره رازمانی جالی اکونومیک و منفعتی و چما چه نابل روژاوا اف شرط و مرج اتمسفر چما نای آفراندن از بحثا وید کم نه تشتی اون دبین راستن دبیدا وقت دبین او تیتنه یعنی لی ام بیجی گرک باش زانه بمانستن البته امجی دخوازن ولات ما وقت حمی ولات کی برانسیجی انسان تیدا برومت خواجیان بکی اف نه نیخواش لی چما چه نابه یعنی پرست اوه چما وی گاوه وقت یعنی چما مثلا بری وبری خاصر یا وقت پارتیا پیدا وی گاوه نه یا چما هرتم وی گاوه تی آفیتن ام ببین وقت ببین هیرو کس نیج در باس بینه ور از مینا که بچیک بده د شعبا خوشبرین گله عفرینه ما عفرین بازاری که براسی هر دم کوچبی چما سر عفرین و ایرشاد چیه بی به دستا روسا و دستا ترکا درا ما ترک ما مستمنه ویزان نه سیاست AKP و حبالبند انخوا نیلن هرتم تو باران شهر هر چیزی ده مشوندن یعنی هیرو کسی که خواسته ور شرکت که ور بک خواسته کار بکنه انسان ور اعتماد وان سر ذاتیه سر خود شغله انسان ور کد کارش کار حزد کن خوازن کار بکن انسان ور فدایی نه لی سیاست AKP نیله AKP وی تن نیست چه واکر خاگان بعجی به بحث را جگو کرم کن هیرو تیم مشوندن نه مثلا گل فلسطین تشتیر فلسطین تیم مشوندن ما حماس سیاست AKP نداره لی اسرائیل چه کرد 40,000 انسان که مثال که دقیق کردن که اف نقر کردن که ما چما هیرو وقتی مشوندن سیاست که وقتی مشوندن هیرو مثلا چاوا گل فلسطین بیا قربان سیاست AKP هیرو به زمان اسلامتی به زمان وقت به اسلامت سیاسی اروا اسرائیل هیرو براسیج نکی فاشیستان هتلر وانا تشته یعنی تشته هتلر وانی سری وانا نکاوتینه سری فلسطین كده ليه ام بحثا كده هيرو الباكور جات سوري تركيا خازيه بكله الفرچاي اراده قال فر سروي اجان دكله وكيدن دملي كار لملي زراعات ما حكي دم ايريشن حروجانات تشيكن الكود خينه لجيا ابوري دخينه قركرنا ابوري تشيلك نيله افتي ما شوند جبو ويجي دم وقت ام دبن جواكا نافناتوي حكومه نافناتوي مجلس عام دبي امم متحده دبي يكتي اوروبا دبي جامعه دولات العرب دبن دمه وقتی هیرو سیاست ترکیه در حرم دبینه وقتی به دنگ دبینن چه واته دمک ارتاق بین شریک که هذا یعنی از زده بحثا پیدینه که ما مستن امکان شنیدن ناو ندن لیبکن حقیقت راسی و اوه
باشه پرسا داوی در حق پیاده ده پاش از چند پرسیدن درباره روجاوا دا جواب بکم در رزقنامه پیاده ده هون لبنده نه هنگ گوهرین چیه ببن د تزوگی ده هو براسيجي السبب نقاش السبب راي بيش بكابن قول نريني در كابن وبيدي قول يعني سياسات خا جواك خا دغري چاوا جبو جواك هري قانب براسي بيگن بگاون زو ارمانجا خاگيني بيدي دوي گاوراندنه دا هرتم تيدايه او جي قول نقاشن سبا بيش بكابن وبراسيجي هيرو مامسا بدران ازبي بي لكن زنديجي لسرن كراغاندانا دركت هيجانا انسان ما دهندری هولا کومبینه چه بیه از نا چخوا بنا وکن برکی اون ببین مبالغات چه کرن یا جی انسان کار سیاست دکن پردن دکن پر معنا او دکن دارن براسی جی هیرو هیجان چه بینه دمه باوی 4 شهیدا دایی که 3 شهیدا دمه درد کوین دایی که ببه مثل 3 شهید من هنو و از و ایدن وجه ام فدایی پروژه خانه افتن دیواتایی که وقت جیه سربلندیه جه قادا ناونتوی هیئت هاتن کنگره جا امریکای اوروپای پارتیین سیاسی لسر ناو دولتان د کنگره ده کس هات تمثیل کرن براسیجی گلک پیروز بایی هبین گلک پیروز کاتبین پارتیین جا دولت ناو دولت عربی جا مصر جا یمن جا سومال هبین جا اوروپا جا اوروپا جا هبین یعنی اقدبین یعنی کنگره اشتراکی پر گلک حسنی هبین یعنی انسان براسیجی قادا انسان دموکراتی گلک بروز که هبین براسیجی یعنی بکن دم تایبه جات و قدادن جبو خاندن پیروزبایی هم کردستانی و هم وقتبین عربی و هم نابنتوی ماموستش جناب کردان پارتیین اوسا ناویوان هنه کی جوارم مساشان پیروزبایی لوکر yani Piraniyen Partiyen Kurdistanî dervayê projeyê Tirkî ama Kurd û Kurmancî. Mesela PDK li Başûrê Kurdistanê ji wara pîrozbahî şan neşan? Niha yenekê yani partiya yenekê bîn bi rastî jî cê rêz û hermetê gelek partiyên gelek tevger jî hebîn. Lê partiyên hîro di xeta Türkiye da projeyê Türkiye dera da heta Türkiye destûr nedine nikan. Yani destûr gerek e. Nikane. Bersivek balkêş bû. Rê waxtê bersivek xweş bû. Mamoste eştera gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te. Eger di derbarê kongrê de, di derbarê Partiya xwe ya Rojava Kurdistanê de eger çend gotinê we hebin, kerem kin û ê min pirsê min ew qas bûn. Berê niha tiştê bêm bi rastî jî ez kêfxweş bîm, ez spasiyê te jî dikim. Me îro we derfet veke. û bi rastî jî însan li ku dibe kanê berxwedanê bike, kanê dengê gelê xwe pêkirî, li ku dibe birabê. Hîro bi rastî jî bi zanist karkirin, bi zanist gavavêtin pêwîstekî me mezin heye di wê de. Hîro wek Partiya PYD bi rastî jî kongra xwe dihemîn bi dar dixîne, di şert û zerûfên hîro tê de ciyan dikin. û belkî hîro da axiftina efserokê partî da jî diyar bî. Di şert û zerûfê de bi xeta jin, bi xeta ciwan, hîro bi rastî jî Bakur Jat Sûrê xemirandiye, Rojavayê Kurdistanê xemirandiye. Qada Avropa dibe, qada Erebî dibe, her derkî xemirandiye. û bi rastî jî daxwazên azadiyê ne, daxwazên civakekî wekhevî û edaletê de hebe. Ma gelo ev sûcin nesûcin. Ji bo wê jî carekî din bi rastî jî kongra me dihemîn em li her kesekî dibe ez mirovim ez ji bo wekhevî û ji bo edaletê em li wan pîroz dikim. û deriyê me jî deriyê demokratiyê û edaletê wekhevî heye û deriyê wek dibên xeta me cebhe jî û şerkerkirin jî û qehramantî jî hew jî heye. Lê em bi rastî jî fedayiyên projeyê xwe ne. Proje me çi ye? Mamoste biratiya gela ye. Netawa demokratiye, wekhevî û edaletê ji bo her kesekî. Bedemî însan e gerek jiyankî. Ev dibe ji bo wê jî yani gotinê dawî ez bêm îro em li ser xeta şehîdê xwe ne. Heta nefesê dawî ji 7 saliyê heta 7 saliyê belkî zêde jî. Îne hinek însan yani me hem heqê wan naxim. İnsan dibê emrê me heştê û behsê me nakin carê.
عمري ما بينود بحثن وتنت هفته دا كريد ما مستوى وك نونري كي بارتيك سياسي ام لسر خطا شهيدين خنا اسفهمناكم يعني خطا شهيدان مرو لسر وي خطيبه تي چ معنی حقیقتا تي معنی تاني تشتكي ما مستبعد را تي معنی او شهيد و فدایی کریه جیان خداج بو جیان که رومج بو گله خوابه کی تمام و دمی پارتی کی سیاسی یا جی کسایت کی دندری پارتی کی سیاسی وقت اندام کی پارتی وقت اندام کی پارتی اپیده از وقت به پروژه سر قبیل کریه و خاطه دا دبین خاطه دا حالان دیجی وقت همی وارین خطا شهیدا تی واتای خون و خیال و پکروانی عمل سر بمش حتی پکته افجی چیه براتی گلای وکهویه عدالت دموکراتیه وجبو جواکی کی براسی بی اخلاق وکهوی جیان بکه وجبو هر کسی کی هم دبین وجبو هر کسی کی جی هم دبین تمام هم حاضرن خطا برخودانیه جی های خطا برخودانیه دا جی داندن و عدالت و درجه و خطا ایخانت جی برچه بتیخ يعني خطا لسر خطا شهيدان قاسيكم فهم كر دعو دوزا شهيدان تشبو بكيجا ارمان جي جاني خفدا كرن امي ارمان جي وان در نكيفن امي نكيفن نوا گندلي امي مالو ملكي خلكي بپاريزن امي آرامي خلكي بپاريزن امي بيگم تشتين گلكي گرينگن جبركو نا روجاوي كردستان دولمندي چه دبه قسمك دولمندية سر عرضه بن عرضه وقتی که ریوبریت که به دست پارتی کی سیاسی پرسکری کن گندلی جی دکارن چه ببن لجیم وجه خاص افروش هی تونه از نزانم لی تشتکی هی از اگر شاشم اون دکارن سر راست بکن هی ده جبر کو پارتی پارادیگماییه هفسروک وکه شخص کی دبن بلا ببن فرق ناکه در ریوبری ده کی جان شخص هبه تونه به فرق ناکه لی منطقه که هي پارتی بریوه دبه او منطق حتی که سردست به شخصیت کی دبه بلا به پر معنا وان تونهش بروی که من پیدوی ندید از بپرسم هفسروک دگوهرن یا ناگوهرن جبر که هفسروک بگوهره نگوهره پیده سیاست خواه وی هر بدومینه گلو من راست فهم کریم شاش فهم کریم ما مستر نا اجار كده سراس بكم ووقت بين يعني شيرا عفكه نا سلطه وموجود ام جي پرچا که جوی ریوبریه و دندری پی دیداجی بگومان مروف انسان کسایت که آزاد او اساس تیگرده یا دنجی براسی جی وک اکیب که کار به هفرا کار مشاندن و پی دیجی بیرو که خواه جده 1000 حتی رو جایی رو دبه ده هر مرحله که ده هر گوراندن که داره ده هفته تمام کرنه ده پی ده نو پارتی که کلاسیکیه ده کرسی ما جرک را نبه یا جبو عشیرت خواه پی ده ناف کرده جبو مالبات خواه ناف کرده عشیرت پی ده جواک خواه گشتیه جبو ویجی جبو قبیله خواه مازن دفکر جبو ویجی اندام دندری پی ده کار دکن فدایی که ناوی گنده حوالتی که راست جبو جواکیه حالی ابشکات نم جوی جواکی آتنه همچه زاروکه وی جواکی نه باجبو ویجی یعنی بکی هر انسان وقت بین قدر و قیمت که خواهد انسان ده نتیجه داره کسایت که آزاد ده به پروژه داره لی بکی یک جبو گی و گی جبو یکی هم به هفت رفته تمام دکن پروژه بگینه ام مسئله کرسی ها ناف کرد تنی جواک بر راضی بگو من که ماسی ما چه دبن جارنا ام آرماج دخینن هدف دخن جارنا ام لبرد خن جارنا ام لین آخن ابجی مجار کی ام لراحت کنن ام برگالی خواه رخنداین خواه بدن ام کنن رخنداین خواه ام برگالی خواه بدن جبر ام جوی گلین و ام دو شرط و ظروفیت دانه ام تخوازم گاوی باوی راست ما مستوى وقتی که از پارتین ما یم باشور کردستان رخنه دکم یا جی پارتین ما یم باکوری قسمه که هانا رخنه دکم لسروی اساسه مثلا انسانی که باشور کردستان هفته جرا به دکتر پروفسور جی شانسی وی کو به سروک وزیر تونه شانسی وی کو به ریوبری پارتی تونه چما چونکی نج مالبات کی نج عشیرت کی اما اف کم ده شوپیه کو هوند نو دانه
hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojava ciwanekî Kurd malbata wî kî dibe bila bibe ne mühim e rêya wî vekiriye heta ku bibe serokwezîrê wê herêmê jî rêya wî vekiriye heta bibe hevserok jî ev ez di bername xwe de tim pesnevê rewşê didim ev rast e û merov vê sîstemê xirab neke ev rast e ez gotina te wî aliyê de em hemfikir in gelek spas mamoste سردل و چاوا مامسا بدران جی که باش بین سرچاویم سلاف حرمت ایوار باش سلاف ام جی سبی کنگره بشوپینن سر چاوا اهلا و سهلا بله هواندو من میوان خبره کر گلک سپاس دکم جما مسته امین علی کورا تبلی مبو ده درباره کنگره پیه دیده درباره پارتی پیه دیده مجی بقاسی کجده سمیات من پرسی خکر ادی پرسی ملگور دلیوه بونه بو از نزانم من خواستم پس نپیه دی بدن من خواست تنه هوا کامنا داویده من هنک پسنده از ویاج دل دبیجم من باسا باکوری کردستان جیکر باسا باشور جیدکم باسا روجاوا جیدکم یعنی اف کبن شوپیا کو او دمشینن اره ددن هر کسی her insaneki Kurd be ne Kurd be Türk be Arap be fark nake vaki insan xwedî wê mantiqê be dikare zanîna xwe kapasiteya xwe bixe xizmeta civakê ev tiştekî gelekî baş e numune Selahattin Demirtaş çawa bû rêvebir çawa bû lîder bi kîjan mantiqî Çikijan malbatiye, kes malbata wî nas nake, malbateke ji rêzê, ji Amedê, yan ji Kuderê, ji xalpê tê fiq nake. Mesele ne ye? Bavî wî kî ye, ji kîjan aşîretiye ne mühim e. Mesele em tenê kapasiteya wî nêrin. Şansî wî çê dibe ku bibe her tişt di nava vê kevneşopiyê de. Ew mühim e. Yani hakkı hizmeti didin herkesi. Ez hinekle peyamê binêrim. Mecîro tişt hazır nekir wekî nûçe festival hebû. Festivala navnetewî li Frankfurtê li Avrupayê. Kesê ku li Avrupayê me temaşe dikin ji xwe zanin her sal festival çêdibe. Di salê nodî de ez bawekî aktif dixebitim ji van festivala re. Bi taybetî wextê ku hîn dijital tune bû ji aliyê dekor ve wê demê ez من رسامی دکر من آفیشی پرمزن 10-20 متر آماده دکرن به تیوی حوالی خواه و داره ایلترات بیرم ایلتر زن اگر من تماشید که سلاو رزی خودشونم من به هفره حاضر دکره کی با مه بوده می ایجا وسا بو نوستالژیکش بومن از نه چون فستیوالی هنه که دو رجمه فرانکفورت به وی هوای کاز بنرم و چیش مرشاندیه نه من نگو خلفتیه من نگو صلاحالدین دمیرتاش نش خلفتیه وارد کم ج عزیزیه ج پالویه بلکی وارد کم ج پالویه اما آمده بنزیم بیه لوی دری خواندیه قد فخت ناکه هر پرچه کردستانه mesele بفکرم صلاحالدین دمیرتاش انسان مینوی تن دبن لیدر مزن دبن دنوا کبن شوپیه کی ده یعنی اv سبی دو سبی زاری وجی کچی و لای و اگر د وی الیه ده به خودی کپاسیته بن هونزانن کوریا وی وکیریه دنوا و سیاستی ده اما الباشوری ولات ما ابروشتونه یعنی ناوی و دبی یا بارزانی به ناوی و یا طالبانی به ناوی و نظام چی به اگر ناوی و نه او به امکانه که هم ببن ریوبر تونه نخواشه مادام اون پارتیه که سیاسی نه دبی اون دری خواهش همی کردارا بکن هر کرده که خودی کپاسیته به بجم یعنی اهل کار به دبی کار به دبی سیاست و ده جیه بگیره یعنی دری خواه لدموکراسی وکن یعنی روشنبیرک که وی پرگال بپاریزه از روشنبیریه وید کم شپه یا چه ممکنه مثلا تو وی سیستمی بپاریزه سیستم که کوری تنکاره تیده به سیاست مدار
یا او سیستما کو از نکارم تدا بم سروک وزیر بفکرن کپاسیته پر برفره دنیای گریا ما هفته و هفت زمان زانم ج سیاست فهم دکم اما نکارم بم سروک وزیر ولایت چما نجم الباطمه ما ولایت من مال بابی وی مالباتی مالبات دوله من ده هرش خرا خسری اعلام بکه هر ما خو عشیرت خو چه به سروک عشیرت خو قد نخمه حقیقتا رزو حرمت ما عشیرت تمزنه هرج عشیرت خورا به سروک وزیر به سروک خسری خو بیان که قد نه پروبلمه لهرم خو به عشیرت میرتی خو چه که اما جربیریا کردستان بخوازه کو میرتیت قبول بکه و که استاتوی میجی پشکری بدنه اما نه مالبات خو لسر سر تمام کردستان فرض نه که حقیقت چونه جبر کو اجید خوازم وی دولت بره ببم اجید خوازم وی ولاتی بره ببم بلکه کپاسیته مجیت زیاده تره یعنی پاشنا به من که چما ناهلی چما دستور نادی روشنبیری کو وی سیستم ده پاريزن وی سیستما کevin ve sistema dagirker ev ji şekleki dagirker tu dagirdiki tamamı Kurdistan'ı tu txibin zora xwe nexweşe yani ki dibe bila bibe Bakurê Kurdistanê jî wisa malbatekî were Kurdistanê bi rêve bibe naxwazim ya naxwazim Kurdistan malê bavê malbatekî ne yani nizanim çi difikirin yani bibêjin hûn jî bibêjin fikrê xwe bêjin hakikaten mesela Bakurê Kurdistanê jî ya insanên bi paşnavê Öcalan wextê dikevin siyasetê em wisa şaş dibînin em dibêjin gelo êdî em jî hêdî dibin partiya malbatî ama em çi dikin em dikevin şüphê em hinek xweşûn ve didin ama çi ye em dinêrin xortekî me wekî Ömer Öcalan dibe wekîl tê hilbijartin ama dibe ne li ser navê apê xwe were hilbijartin bi xêra kapasiteya xwe divê were hilbijartin wextê ku bi xêra kapasiteya xwe were hilbijartin wê demê ser çawa qet ne probleme navê wî bila Barzanî be bila Talebanî be bila Öcalan be qet ne fex nake ama divê mirov wana hinek li ser van mesîre baldar be ama malbata te aşireta te berfirê he here li herema xwe mîrtiya xwe îlan ke eşîra xwe berfireh bike rêve bibe û heta dikarî bibî şîrîkê Kurdistanê jî yani dikarî bibî şîrîkê rêveberiya Kurdistanê jî koalîsyon çê bike ama temamê Kurdistanê na nexweş e baş e yani ev fikra min e yani suç e tiştê dibêjim xirab e tiştê dibêjim de dünya alem çawa rêva diçe bila wisa be parti wextê bu parti herkesî xemnin e problem tune yani tiştê ez merak dikim eve yani sibê ez biçim başûr li wê derê rûnêm heqê min e rûniştinê çêbel Başûrê Kurdistanê ez bixwazim di pedekê de bibim rêvebir paşnavê min derê ye ez nikarim divê ez karibim Kurdistanê bi rêve bibim belkî divê manê de dibêjim yani liyakat pir mühim e ne paşnav liyakat mühim wextê ku tu vê vaya hemî sazî me de jî wisa ye di hemî sazî me de dibe liyakat hebe kî ehlê kar be dibe ew li ser kar be torpîl asla hemî dünyayê evdî bicih bîye dihadê de bi xatirê we ji min ew qas te bi xatirê we bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bedew be silav